Amuria Kwape District Nesi Edio Pet Kotomo o Districtan Luko Uganda Loda Dauto Asipokini Due Kanu Abole Ashono e Ponto Koinga Rain. We go. Michael Oloko Apollo Kiniton nu Abole Asho o Districtano Kamuria Ngese Ejayamunebe Ebune Districta Ke Ai Telekar Ei Kopolo Okarukalo Amuria Duch Rani Mone Lagano Mamsi Swama participation Swama se Lagano Egirde Lagano Girano ke konyeso iloskite Lagano Ngesa ko suloskinet e poti sapa around itomna so di pesuru e poti around di tomona kanya on Nara special needs. Ibi wangone rasi pesur, video pe bonari sapate. Se polar namba la pesur are parlisa. E districtalo Amuria, neso Karulo Atubor, Abu Iteleka, Kopo, Kotoma Doketait, na Idwe, Luda Abolobolo ete, Kotoma Ukari Tomonare Kwa, Moses Emabo, Apolone Cholong, Loka LOC5, o districtalo Amuria, Nesi Abu Ilip, Idwe, Anyinebe, Iswamaite Jiok, Kotoma Abolasho Kangun. Ejililiun ne an Ejililiun team mulelo sa Abolobolo ke di district aniche, and you are going to be competing as a Muria. You are going to be holding our flag, this one, for Muria. You are the ones who are going to be holding on behalf of Muria. So you are going to be our heroes. I am going to be here, but you will be holding the flag on behalf of the Muria. So I want to request Ikosi Due compete to put our district at the topmost level. Adingirire ngin nese pote idwe Abolobolo Kotoma Doketa no idwe luikar itomonangon keda itomona kanyape isemeroi nesida munoi ai tegiar alosit luero erase akanyape kosabit kalo Gabriel Esiku Kanuka TV is ko districtalo Kamuria.